Le whatalofa mai lava I maunga te tele se pa ia se tasio Peter Titi o le tātou tunu. Whatalofa I au na tutofi le atua I so se whatawhai taulanga I fia alo maia se whapoponga fo le nei o tātou tala o mea na tutupu I Samoa te tua male au nanga lau Samoa Entertainment. E mo atu I tātou tala ma le whamsinonga le nei vai aso ua tāngo fia le whamsinonga to I leoilo po whamsinonga Billy le tūlanga o tālu sanga e lua le na tui nātu e le whaipule o le sa se e le tofi o le tūmarofa le alili numero tasi le fionga to I lupe po le manuku o le semo o le talu sanga mo muepe o na tui nātu I luma o le whamsinonga le a fia I leo lona I anta tau whale tangata soifua e tu sai ma le tua inga e whapea o lena ia tui nātu se tino I tu pese lau lima sepulu tala I se tase whaboe moe lea e whatosina ai le pālota I le vai tau mo le taimi o le whainga pālota. O le isi tālu sanga lona lua, o le o tui nātu e le fionga to lupe luma le whamasnonga, e whasanga lea I le whatinonga, o le whaitu au, o le whatinonga o ngā ruenga le whamasnonga, I le mata upu, lea na so ina I le tangi tau whainga pālota, ale I tu malo whare a lili muna tasi. O le ngā tutono le neiva I aso, le sa whatino I se tasi o whaaloalo mawa lunga, le awar whailo inga, le na whaeloa I atuai le matanga ruenga o whamsinonga I ona whaulunga ma fionga I whamsino o le whamsinonga Samoa. A ngā I whamsino ia na malanga mai atunu mamao leo lo o ia tāngo fia le mata upu a le tūmano whale alili numero tasi I luma le whamsinonga. Ka pei ona sila fia le whaiunga sa tui na mai le fionga le whamsino sili sa tiusi material perese. Leo o whale au ngā ina ai le whae le tofinga o le whaipule, o le fionga toi lupe, o ia o le whaipule, o le tūmalo whale halili no mertasi. Pete iane, o lea na tui nātu le tāro sanga, ma tāo fia ai mo se teimi le tū mau, le poloa inga, e pei ona whale au ngā ina ai le na foa, o le fionga toi lupe, o ia o le whaipule, o le tūmalo whale halili no mertasi. O le matau pulea na mafua I na watangi, le fionga Lancelota tui loma la meko o se tasi sa tau vai le whainga panota tele le solusum le iwa o kuso I le fua a le ainga whau whaia le HRVP e whaasanga I le fionga toi lupe ina ua malolo le whainga panota muli ane au tasi fina ngalo ia tamari le fionga toi lupe whapefo I le fionga tui loma ina ia toi whaui tua le mata upu ona utulanga ua mai ana swala upule ba whala matai ai misa le fina ngalo le tu malo Pale alili numero tasi ina ia nofo le lei ia le tumalo. Pita iane o le talia ia le whamasnonga o le tāre sanga le banga whai HRPP mo se tasi leo I tu au wai le nei mata upu le na mafuai o na whinau ia le banga whai puipuia le ia tau tangata ma lato whai loa nisi o tāra noanga a le fionga tui loma whapea foi ia le sui whailu tusi Ia pe foi suia vang fa fai le HRPP I lunga ni masini pueleo le na ta ua ile tu langa o se le ni sa tu inatu le fionga tu lupe le ua ma foi na tu fa ui tu ala mata upu le mata upu le o fa ma ni ai le fa msnonga le tu langa o molianga fa sanga ya tu lupe e ma fu mai ona o mau tu sia ai le tu lai ia moli mau e pe ona fa tu to ina I lunga fa msnonga le taimi na so ina ile le mata upu Inisi o tātou tala, e tolu aso leo whanga solo ai ia le pokalame, a le tumaro whaleata numero 4, leo lo whaia lava I lona no whanga e masani ona whaatino ma tapu vai tasei pokalame le tumaro, o le whaalawi lo ina leo e le ngato fuo whaile leanga o loa SS, sa ngau sia lava, ma tapena ina lava e le fioanga po le tumaro o whaleata numero 4. O le sau noanga o tue pe o le sau noe le tofi le tumalo ia le ngoa matua ko le fionga ia ale vena ale e tusai ma le pokalame ta ua sau I linga le nei o nei tala. Le la ua iei le asol nei le ua amata I le asol nei le asolulu aso tofi aso leile ma le aso tonai. Ma le a vea ma aso whapitoa I tausanga umalawa ma le nei lima tausanga o tatu tumalo. E foi o soso ani mai le tato malo ia wale pa tupeina o nei fuafuanga uma ia wale manuia lau tele o tato tu malo faleata numel fa
Me la lel pa iel tato tu malo le au fai fatoanga. Ia la tolo ia taleni fa pitoa. Ia alo mai a wale tato fa moe moe. Ele ngata le nei aso leo tato a matai. Ai fa pena I tau sanga umata I tasi al nei pa inga. Olo toea nei no fo inga. Mai le matanga ruenga wa onga manga no o le o tui na mai se pepo fa mtalanga mai le matanga ruenga tau wala mai le ofisa sili o le matanga ruenga. E fa sao nai ni se tu singa ma ni se fo o fa salanga ni se pepa. E peo na hinga ai le o ni se fa mtalanga o le ata punia o e laa I le tulanga o le motono ma le tapunia leo o kalame wa onga tutono le atunu. E ma fo mai ona le tulanga ma ale leo lo ia nei no tatunu I le tūlanga o le suahu. O le so nafi le na whaatino I le whilo inga na komiti o whaolave whaposei, le na whailo ai I le tūlanga o loo lava tā pena I le tūlanga ma lava le tūlanga le whaasosoa le suahu e peo na saunoa ai I le fionga le te whono le ala salnoa I le tūlanga o le suahu u te tono le tātu. No. Ai mo nisi lava tūlanga ma nisi o tūlanga o lo ta pena I le tūlanga e ono alia e mai. O le mafuanga leo ta penanga a le soa komiti e tagi atu ni tūlanga e ono tutupu mai I le tūlanga ma ale ono o le whale tono le tūlanga o le soa ue mafu mai ono le taua o lo whaas tino nei sa e tui tono. O le pepo whamtalanga leo lo ta uai e le mai le mtanga ruenga wa onga e le o iai se tūlanga wa pena e ono tā punia ia onga pita iane o le tāpena penanga masau ninga le matanga ruenga e tavi atu pe a whai ono tūlai mai se teimi o le a whale tono e le tūlanga o le suau. O loo whai loa fo le pepo whamatalanga e pe o le sau noai e le sili ua ta oto lava ia tāpenanga ma fuafuanga le matanga ruenga I le tūlanga ai le o iai se pokalame ma se fuafuanga le matanga ruenga le teimi le nei. E ono tā punia ia onga ona o le tūlanga o le suau e pei ona whaadia ma whaasalalawinga e nisi o walesi whaasalalau. I nisi o tātou tala o leo whailoa e lo pisasili o matanga ruenga o onga maanga noo tūlanga o tā penanga le matanga ruenga o onga e tali atua I le tūlanga pe a whai e tūlei mai le a fianga o onga le whanau e mafua mai le tūlanga o le suau. O se whapoponga ma sa wililinga le nei o le nei tala. Tono le stai mua nei wata pena I tato education sector. Pe a wha pe tupu mai ni wha lave e a fia iso tato atu nu. Ia pena si la fia I o le koviti, o le misela, I o le denki. Vaenga uma lava na ia uma whai o na mawaini vaenga o ngā e toi ta pena I le tato education sector. Pe a wha pe e toi a fia inisi fo I o wha lave e pena sauno ele a fionga le tato te fono. O nei vaenga ia wa amata na ta pena I le tato mtanga luenga ia po tato education sector foi. Vaenga I o tato learning packages mo le whanau. Ia pena masaini ai a wha pe tupu mai ni vaenga e te tauna tapuni e tato aonga ia. E ai lava packages e ta pena I whai aonga. E ave tui nei whanau e alulue mai ai. E ai foi group chats a whai aonga, ia ma se si aonga, wha pia foi mamatua, manipulenga foi tato education sector. E ma whai o na tali aini fisili, e ma whai foi ina sosoani atuai. Ini si foi o vaenga mo o miena toi wha manino, mo a aonga le whanau. O te tali tono le si vaenga le titilo i le tato education sector. Vaenga I o tato suenga ia ma saini ona patau no le tato ntanga le vengo aonga. I le mai a I le tausanga whaalea o aonga al whanau po whanau aonga. Ia, ai foi le plana le tato ofisa tono. E mwhai ona whetu na I tūlanga whaapea, pe a whaapea po le ase e vaenga e tupu mai a fia I le tato atu nu. A whaapea la, pena sauno le whionga te I whono, te iwa whai ia o le tato red colour po tato lani mumu e whai le closure. Ia tūlanga la le e close mai a onga. A onga amata, a onga primary, a onga fo ia le kolisi ma university. E leise a onga e mawhai ana toi tatala e whai ininga luenga po nia o onga whanau. O lea la ia na tato meila ia I packages. Mawaenga lava lewa tapena le tato education sector. Ia pe ona I vaenga na lau whionga tei whono lewa tapena I le tato education sector.
Nei taimi. Ma le tātou tala mulimuli, wa mamoli le hanga whaafitai ma le whaamalo le te tai o le atunu o ia fo le li pālemia. Le sunga na ule ma le tole wa te pola tai vao Forces Mill. Ngā I komiti SS sa ngā nulue le tulanga le tāpenanga o le tuto tasi le ono suma le whātou sanga talo na tuto tasi le malo Samoa. Na mori mawina ia le tulanga mawalunga ma le matanga o fie ma le leio tāpenanga uma mapokalame sa ese le tuto tasi o le ala lea o le saunanga le fionga le teitai le tnu e momoli ai le nganga o le whamalo I le ngā lulue puno wai I le mai ai o le whamanatuina o le tuto tasi o Samoa. Sa winilinga nei tala. E le toi pose lilo ia ua mawai atu wasa o le tātou ngā luenga sa tātou whenga iai a wāl tātou o tunu. O le ngā luenga sa tātou whau le ao, whau le pō. Ma tātou whaitonu whātasi. O wālu tātou teritonunga ia ma le tātou whaamoemoe. Ina ia manuia le aso o le tātou tuto tasi. Ia o te manatu o se lao le leile nei. Ia e whao atu ai le leo le tātou malo mo tātou umo e sa ngā lue. O le atu le nganga whaafitai, me le nganga whaamalo I whaivaru whirima. Me se tātou uma lava o e sa ngā lue I le nei ono aso, fitu aso, whaasolo e ngā luenga. Sa tātou soa lau pulei. Ia ma tātou whaasoa I ale le tāpenanga o me uma. E o ina le I maea ia nisi foi o fufuanga I tātou malo mai fafo. Ia I el tununga o le ngā luenga I tala me whaasolo se I o lava ina. Maea le leitu langa o le ngā luenga sa tātou tāpena ina. Umoli atu le ngā whaafitai I tai whono umalava masoa komiti o matafa I te tasi. E lava sa tu manino ma tu matamanga le tangata malana. E mai se fo inga luenga whaatino mai lava I so se vaenga SS. Sfuru mon tupu o matafa ioi. Ato fwai o toa fionga I minista o te whono, I am sui te whono, mga luenga ma lava sa auto whenga iai. Pui puinga, leo leonga, saonga le mu, tau mafutanga, te penanga malai, whalolonga, whafonga ina, ia e o lava I whaafifianga ma me SS matalonga. Ia e le toi whai atua se tala ua tātou loa le anganga papai mai o le atua I mea uma sa tātou whenga I mtātou. O le anganga whaafitai le nā, mai mamoli atua I le Ulangona whaataitai le malo, pa ia mawalunga o tō uma tātou o whenga luenga. Tupu mai, ta maari I mwhai launga, whatua matausi, sa o au mata maitai ma tātou uma. Ia, e leise me siri wa tau I manu tātou whaamoemoe, mawai umalmanuia. Tātou whiloi leso tā mo sesi whapoponga, pa soi fuaia.